داورکر لوی دری کمینان دانینه هم دیسان که رادیویا دنگی گل دنگی آزادیه شنوندگان چند رادیو دنگی گلدن باش کدارن هجایی رو 11 مجدار 2024 دوشنبه بروکسل ساعت 10 لامده 12 امینو چند نواروجه ده پیشکش بکندم دم آزادی ریبر آپویه فكري ريبار آبو فكرة مروفاهي قشتية وجبوي مروفاهي بقشتية جرق دكي مروفاهي لريبار آبو خدي دركبه آزادية فيزيكية ريبار آبو أركك أخلاقية يا مروفاهي بقشتية آزادية فيزيكية ريبار آبو تمام كرنا آزادية مروفاهي بقشتية ارتشا ترکا داگیرکران لباگو که دناوا تفگیری ده لگور آگاهی کواتنا بدست خستن داگیرکران شهید که اگید سوروچ آیتن کابلان اولو دورا گنده خربه مشکا کل میدانه و هر و ارتشا ترک لوی داره کمینانجی دانیه ام دشازده مجدار ده بگرسی بشتر مش آزادی ببن تفگر جنه کورتیا آلمانیا یجه که او کنفدراسیون کردن آلمانیا کن مده بدا خویانی که بانک کردستانیا که کو تبلی میتینگا کرینه ببن دا خویانی ببیرن که رهبر اوجالان نزی 4 سالن دبن تجربه گران ده تگرتن دنوا شرط و مرجهری گران ده دنوا تجدید ده تراگرتن هر چند پشت 44 مهنجار اول هفدیتنا به مالبات راحت کرنجی و که رهبر اپوگوتی تجدید بردوامه ما فکر جو هر گرتیه ده جیهان دهاتی داین لیج بوره به راپورنای پیکانین پرگلا گراوا ایمرالی به پولیتیق انشر تیبت این دولت و گریدایه و کیجه که و کن مده ام بانک له همو سازی و ریخستن نامنتوی دکن کو داویل و پرگلا اشکنجه بنن دا خویانی جبو کردن اوروپا جی به بانگی دکه ورن ام دشازده مجدار ده جه 7 سالی حتی 7 سالی لباجار کلین باوا که گرسی بشتر مشاج اوجالارنا آزادی ببن ام بیک دنگی بیک رحی و بیک دروش مج سیستم قرکرن و اشکنجه یا گراوا ایمرالی را بیجنا ده سری ده ام بانک له همو مجلسن جن و مجلسن گشت و تفگرن جوانان دکن کو به همه پیکاته خو برحی سفر بریه و خبر خستن و ارگانیزه بکن لکانادا چالاکی ریبراپور آزادی لباجار کانادا تورنتو به هزاران کج با آزادی ریبراپور دکتن قادان جوان بجلو برگن خوین گری لاونه توی بشاری چالاکی بود گرسیا گو به صدان دویز و پانکارتن کوینین ریبراپور سر بون هلگرتن لبر سترانان گووند کردن چالاکی ده به هزاران بلوک بلاف کرن پیش به دقیق رزگرتن اجبو بیران ناشیدن آزادی کردستان میتینگ دست بکر ده میتینگ ده هفسوکن کوملیا کرد کانادای آخوین و دیارکرین کد و داویلی اسارت ریبرا پوره هر وها بانک لولته و نیک بوی حکومت کانادای کرین کو ادی ریبرا پو آزاد ببه چالا که بگیره دارا گووند و برسکلا دروشمیان بیج سلوکا پو بداوی بو İzmiryan bertek nişanı tayinkina qavimandan u gotin eme qabul nekin u wan bişinin walatin İzmir'e bertek nişanı tayinkina qavimandan walatiye binave Hilal Susuz axivi got Gülistan sönekli Jehuda pare bi farqeke mezin bi serket ev jibu jinan serkeftinek mezin bu qaviman weke kare awul erişi deskeftiyen jinan kirin lem dizanin ku ev edine karin qaviman tayin bikin emme bi tekoşina xwa wan bişinin jwalatiyan Ahmet Çahan ji bertek nişanı qavimanda u got ku وریه وی قد بگوتن دست آشتی یا باچلی نای او ها دوم کر جخوا پشتی به آخفتن قویم تاین کرن ام قویمان قبول نکن گونسلین سونا کایا جی و ها گوت قایم ته و ته بن پکنا مافه بجارتن هل بجارتنه گل ده حتا داوی دستور ندوی نفوس آتاج جی گوت حتا کو دلو پک خوینه دلا شمه ده هبه ام دسکفتی خو به پاریزن ده هر کرده که برومت لقادان به او خود لوینا خو در بکوه
Her el ezaz û merayê sê çetên dewleta Tirk adagirker kuştin hêzanîzgarî Efrînê herê daxuyan ku sê çetên dewleta Tirk adagirker di çalakiyan wan de hatine kuştin. Hat diyarkirin ku li hemberî êriş û polîtikên dewleta Tirk adagirker û çetên wê çalakiyan wan ên bê bersidayînê didomin û ev agahî hatin dayîn. Sîsiyê mijdarê li xeta ezazê di çalakiya sekvanî de çeteyek dagirker hatiye kuştin. Çarê mijdarê li xeta merayê du çalakiyên sekvanî hatine li darxistin de encamê de du çeteyên dagirker hatine kuştin. Şervanên jin gotin em ewlehî û aştiyê pêk bînin operasyona ewlehiya domdar bi xurtî didome şervanên jin ku di vê operasyonê de cih digirin axivîn. Şervana YPJ Beritan Dêrî ya ji bajarê Bo Kemal diyar kir ku operasyon bi aweke serkeftî birê ve diçe û got operasyon bi sayê şervanên jin pêk tê. Şervana YPJ Cudî ya ji dêra zorê jî wiha dibêje em şervanên Arab dê heta pêkanîna tevahî armancan operasyona Xebatê bidomînin. Şervan Cudî Zagroz a ji holê jî dest şan kir ku ew ji ber zulm ku çeteyên Daişê dîtine tevlî odaya operasyona ewlehiya domdar bûye û got YPJ û hêzên leşkeriyên din de heta girtina hemû çeteyan têkbirina êrîşan û pêkanîna aştiyê li herêmê li ser soza xwe birin. Oldarên Reqqeyê gotin dewleta Tirk teror bixwe mele û oldarên ji bajarê Reqqeyê têkildarî êrişên dewleta Tirk axivîn. Meleyê mizgefta Ebu Hureyla Şex Alî Salih da zanin ku kirinên dewleta Tirk li dijî İslamê û got ev dewleta Tirk dema êriş dike nabêje ev mirove an gevire. Kiryarên wê li dijî sîstemê divê êrişên xwe yên li dijî herêmên me rawastîne. Endamê desteya karûbarên Olî Kantona Reqqeyê Şêk Yahya Abubaran jî dibêje ku hemû ol kuştina herem dikin û wiha dibêje. Dewleta Tirk cihên ol û mizgeft bombebaran kirin. Xwîna Müslümanan li mizgefta gundê Tirbespiyê rijiyan. Zarokeke bêgun neh li min biçî hate kuştin. Rospî û zarok hatine kuştin. Ev delîl e ku dewleta Tirk teror bixwe ye û amûra wêrankirinê ye. Xwebûn bi manşetê li ber xwe bidin derket. Rojnameyê de hejmara vê hefteyê cih da fereseta qayûman û çalakî û berxwedana gel alî dijî qayûman. Rojnameyê dest şan kir ku dewlet di 8 salan de sê caran qayûm tayînê ser 147 şaredariyan kiriye. Li gel bi dîsa li vîna xwe xwedî derket û dîsa şaredarî ji destê qayûman derxistin. Rojnameyê distûr manşetê de bi ser navê meşa azadiya Serokapô dest pê dike balkişan ser meşa mezin a Kölûnê ku di 18 mijdarê de bêli darxistin. Bilançoya êrişa li ser gundewarên Şamê giran bû heft kuştî 20 birîndar hene. Artêşa İsraîlê du êvarê li herêma Seyid Senab a li gundewarên Şamê ava yek bombebaran kir. Bû li gorî agahiyên destpêkê di bombebaranê de sê kes hatibûn kuştin. Cephemeniya ser bi hikûmeta Şamê ve ku agahiyên xwe ji çavkariyê leşkerî wergirtine ragihand ku hejmara kuştiyan bû heft û ya birîndaran jî 20 e. Navenda çavdariya mafê mirovana Sûriye Sohrê da zanî ku avayê hatiye bombebaran kirin malbatên Lübnanî û endamên Hizbullahê têde diman. Li gorî daneyên Sohrê artêşa İsraîlê ji destpêka îsal ve 120 êrişên hewayî û 26 êrişên bejahî li ser Sûriyê pêkanîne. 20,369 kes ji Lübnanê hatine Bakur û Şatê Sûriyê. Masaya krîza ya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk ragihan ku hejmara giştiya kesên ji ber şerê li Lübnanê hatine herêmê û 20,369 kes. Li gorî masayê ji kesên hatine Bakur û Şatê Sûriyê 94 Lübnanî û 26 cenazê hene. Kesên ji Lübnanê hatine Bakur û Şatê Sûriyê yan li malên xwe yan li gel xizmên xwe bicih dibin. Kesên ku malên wan an xizmên wan li wir tune bin Rêveberiya Xweser wan bicih dike. Ji bo bajarên Bakurê Kurdistanê hişyariya baran û berfê hatiye kirin. Müdîriyeta Giştiya Meteorolojiyê rapora xwe ya rewşa hewê ya rojane hweşand. Li raporê de ji bo bajarên Bakurê Kurdistanê jî hişyarî hate kirin. Li gorî raporê Erdexan Med di navbe li seranserê bajarên herêma Serhedê başûrê Sêwasê û Bakurê Mereşê baran bibare. Müdîriyetê got ku li deverên bilind ên Rojhilatê Serhedê şilope û berf tê bibare. Herwa bi şev û serê sibê jî mij bigere. Li derdorên Elîh û Sêrtê jî li bendê ye ku barûneke zêde bibare.
Telegodan Cemen 3 saatte peşkeşkirin ana hatırı öden başı.